Sivelelwa yini uNkulunkulu wami sizwe selembe sivelelwa yini ngempela naba nokhwayise bethi bangamalembe uQuality uyilembe ngaliphi nje uyilembe lamaGucci awagqoka amafake uyilembe lamaGucci lamafake awagqokakho angikhulumi ke amanqele uNkulunkulu wami wathwala ngo-DSD uphuphe nje umanqele wathwala ngaye akho lembeke lapha ahambe lithwala ngazi ilembe limpofu lade lisuke phela fishane nakangaka fuck off lezi zinto zombili nina beselo umntana lo lawulana ilembe kabe amalembe uKhalipha ngichecka la lokuza nama social media nje onke ngibona ngathi kuvela ivideo kaWELILE wakwamchunu ngiyaxosa kakhulu sisami ngibonile ngathi amazwi akhe amaningi anenhlamba ngiyaxosa ngikhona ukuphendula umuntu wesimame ngeke ngikhona ukuphendula futhi angikhona ukuphendula abantu sebulala ama-career yabo esefuna ukubulala eyami ngisene-career egqame kakhulu angikwazi ukuthi ngazoyibulala wena ikakhulukazi uma unemnyama angijwayele ukuthi ngingathi ngiyakusebenzisa ukuphendulena you know bafethu ngiyathemba lapha nizizwela lapha ke laphana ama-clips yakhe lapha ke intokazi uWELILE wakwamchunu ekade ibhekise lapha uQuality umfowabela naye ke uQuality umfowabela osethe ukuziphendulela ukuthi ke angeke azaphendiselele uWELILE ngoba umuntu wesifazana ngakho ke lamagama abuhlungu abakhulume kuyena angeke aziphendiselele namhlanje ke eluthini lakho uva ngalolu daba ake sivele hlala lapha na comment section ungixoxele kabanzi ukuthi mhlambe luthini ngodaba olungaka elokhu liqalela phansi lilandela olithinta ilembe okuyigama likaQuality biyela esilithathe lapha nalanikezwe inkosi uMaskandi ukhuzana umfowampongoza sazi ke ukuthi ulithilo lakho uva ngalolu daba kodwa ke hlala comment section ungixoxele kabanzi ukuthi mhlambe uthini wakho umbono ngalolu daba mina ngenza ukuthi sengiphuma kanjena ngelasiponi sinyanthembisa futhi ngiyabuya funa ezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo kwakho ukusubscribe niziphathe kahle nibe nosuku lomlando ethanda khona.